Yonke indlela mawuyicala kuba ngazuthi bamnanzi, kepha mangabe ibukeka yenze awusefiki la uyakhona bese ufikelwa kudzinwa nakungabada kulesinye isikhathi ukuthi ngabe usaya khona yini. Kanjalo nasekukholweni kube kuyendeka kulesinye isikhathi ucale ngemdlandla, kepha bese uva ngazuthi uphelelwa ngemandla endleleni, ikakhulu uma ubona ngazuthi kunetinto letingahlangani kahle. Ucala emehlo akho abhekile kuKristu. Ucala unemdlandla ngoba usuke ubuke longabonwa ngeliso lenyama. Kulihubo tihlabelelo sahluko 73 verse 1, ngempela uNkulunkulu ubaphatha kahle baka-Israyeli nalabo labamsulwa etinhlitweni. Wacala kanjalo Asafa. Cale ubuka baka-Israyeli. Cale ubuka lo wesaba uNkulunkulu uthi hhayi uNkulunkulu uphathana kahle. Lithemba lakhe emehlo akhe abewabhekisile kuye. Kepha sekuyashintsha ebudzeni bendlela kuverse 2 na 3. Uthi kepha mina tinyawo tami tacishe taphambuka, kwasala kancane kuthi tinyawo tami tishelele. Emehlo sekufanana nakuPetro nyalo. Emehlo ngathi asasukile kulona lacale abhekise kuye emehlo akhe. Sewuthi ngacishe ngashelela. Kanti uthe uNkulunkulu utawukubamba ngesandla, ngeke akuyekele, ngeke akushiye. Kepha nyalo sewukhuluma ngokuthi ucishe wawa, ucishe washelela. Mawuchubekela kuverse 3 uthi ngobe nganginemona nalabatigcabhako ngesikhathi ngibona kuchuma kwalababi. Uyatibona tinto lebese ticala timshelelisa, bekabona lababi baphumelela. Yena utigcinile. Yena ugcine uthi uNkulunkulu ubaphatha kahle labamesabako labanenhlitiyo lemsulwa. Kepha ube bathe uhleti ubona lababi bayachuma, bayaphumelela. Yena akaphumeleli. Mawuchubekela kuverse 12, lababi-ke banjalo bakhomba ngalo sekhathi banzise ingcebo. Nati tinto betimkhubata Asafa. Ucale kahle agijima. Ucale kahle abhekise emehlo akhe kumcalisi nemphelelisi. Kepha nyalo sewubuka i-experience. Nyalo sewubuka ukuthi kepha kwentekani emhlabeni. Sewuhlola labangakholwa. Impilo yakhe sewuyicathanisa nalabangakholwa. Uthi maye bayaphumelela. Maye baphila kahle. Mina solo ngitigcinile la. Livesi lelilandzelako la ka 13. Uthi impela ngiyihlandele lide inhlitiyo yami. Ngageza tandla tami njengalode licala. Uthi lokuthi gcina ngingenacala. Maye kuyangibambelela ngiyawudla lishonile njengeliphela. Uthi solo mina ngihleti bantu bayadla, bantu bayaphumelela. Ngoba sewushintshe indlela labekabuka ngayo. Kwekucala ubuke emehlo akhe wabhekisa uNkulunkulu. Uyamkhumbula Petro. Makaphuma emkhunjini kunesiphepho, emehlo akhe athi ngqo kuJesu. Kepha wathi makawasusa wacala wacwila. Kuverse 17 uthi lokwaletha lushintsho ngabe yini? Ngaze ngangena endlini lengcwele yaNkulunkulu lapho ngevisisa khona ngesiphetho sabo. Uyabona makubinza umsindo walabangcwele empilweni yakho. Mangabe ungasakhoni ukuthola tifundziso liqiniso laNkulunkulu, awulijabulele liqiniso. Awujabule ukuthi usalithola leqiniso, usafidwa, usondliwa. Ngoba lo mbhali lomhlabeleli lo Asafa uthi ngathi mangena endlini yasimakazi
ngathi mangibuyela ngiyawuhlanganyela ebukhoneni benkosi ngithola liqiniso, ngivisisa liqiniso endlini lengcwele. Ngalamanye amagama lokhu kwambuyisela lithemba bese limlahlekela ngoba makabuka labanye abantu labangakholwa kwamlahlekisela lithemba kukholwa kwakhe, kuthi kugcina kwakhe kwamlahlekisela lithemba, naye wacishe wajoyina labo labahamba ngebumnyama, labo labathi chazako. Kepha uthi ngathi mangibuyela endlini yaSimakathe lithemba lami labuya. Verse 25 uthi ngubani lenginaye ezulwini ngaphandle kwakho, nanginawe kude lengikufunako la emhlabeni. Awu makabongwe Simakathe, lithemba labuyiselwa, emehlo ngiphakamisele emehlo ami kuSimakathe etindzabeni, lusito lwami luvelaphi? Usahamba usaphila, yebo kungenteka ubone umbinjeka, ubone tinto tekushiya ehe, kepha mangabe utawuchubeka uhambe uze ufike ekugcineni, emehlo akho angesuki kuJesu, umcalisi nemphelelisi wekukholwa kwakhe. Indlala ungatiniki indlala yelivi laNkulunkulu, ungadiluthi, ungadinqishi kuhlanganyela nalabanye labangcwele baNkulunkulu. Mangabe ucinzetelekile nasemsebentini utihluphe ubashayele, khona batovuselela inhlito yakho ingaze ithunjwe timo talamhlabeni. Uhlale ubusekile njalo. Amen.